Goeiedag, good day. Ek hoop alles gaan goed. I hope everything is going well. Vandag se woorde wat ons gaan oefen nou met die tema verband vrugte. Today's words we're practicing relates to the theme fruits. Nou, ons gaan hierdie 2 keer oefen en elke keer sê jy die woorde na my. We're going to practice it twice and every time you say the words after me. Are you ready? Okay. Appel, pisang, arbei, mango, waterlemoen, druiwe, vy. Baie mooi. Well done. Let's practice it one more time. Are you ready? Okay. Appel, pisang, arbei, mango, waterlemoen, druiwe, vy. Baie dankie. Thank you so much. Ek hoop jy het 'n lekker dag verder. Totsiens.